Temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin programa Têrê Sîmir. Êvara we bi xêr bê. Mêvanê me îşev rojnameger, rojnamevan Sevda Kaplan. Ez ê sohbetekê li ser pirsgirêkê zimanê Kurdî di rojnamegeriyê de bi Sevda xanim re bikim. Em ê hinekî derbasbûna wê fêm bikin, em ê pê re sohbet bikin û çi kiriye dwarê rojnamegeriyê de çi zehmetî kişandine, çawa hilfa wê em bêjin bala wê çû ser rojnamegeriyê me li ser vê hinekî pê re biaxivin. Ez hêvî dikim em sohbeta xweş bi hev re derbas bikin. Belê Sevda xanim tu bi xêrê hatî, Sevda Kaplan. Naxirda gelek spas kekşereka. Tu çawa yê, tu baş e? Zor spas ez başım. Tu jî baş inşallah. Ez spas dikim ez jî başim. Sevda gelek kes navê te dibîzin di rojnamegeriya Kurdî de. Sevda Kaplan çawa dest bi rojnamegeriyê kir, gelek merak dikin, gelek te ji televizyona nas dikin, ji malperê Kurdî te nas dikin, ji nivîsê te got rojnama de li Diyarbekirê gelek carî derketine û deverê din te nas dikin. Ez dixwazim hema wilo sualek gelekî hêsan ji te bikim. Çawa te dest bi rojnamegeriyê kir? Tu dikarî ji temaşevanê me re wilo bêgo em zêde fire bikin. Tu çû li dest pê kir? Kerem bik. Gelek spas. Di destpêkê de ji bo temaşevanên Çarpel Medya ji silav û hurmetê xwe dişînim. Bernamatê ji ser xêrê be. Kek şerefan bi taybet heta niha em elîmîne em pirsa bipirsin. Lê wexta ku em dibin mêvan em kelecan dibin. Ana kelecanek ji bi mir çêbû bi rastî jî. Tabii ev kelecanek xweş e. Yani ez dixwazim mesela di kesên ku karê rojnamegeriyê de yan jî wekî te niha di karê em bêjin medyayê de ku program çê dikin bi wan re hinek kelecaniyên amatörî hebe baş e. Te got te çawa dest pê kir? Bi rastî yani emrê min ew ê derkeve holê lê ez ê bêjim. Xem nake emrê te vere derkeve çi bê. Nodû sîsiya de min dest bi rojnamegeriyê kir wê demê tu zanî li Bakurê Kurdistanê li Tirkiyê weşangerî em bêjin yan jî işte çapemeniya Kurdî qedexe bû. Bi zimanê Kurdî tu derfet nebû ku em bikaribin bernameye yan jî em bi nivîskî tişta binivîsînin. Nodû sîsiya de min jî em bêjin bi radyoyê min dest bi vê karî kir. Radyoyekî Kîja radyo bû? Kîja radyo bû? Can Radyo bû. Can Radyo. Diyarbekirê bû. Belki Diyarbekir da hete guhtar kirin. Ew jî tu zanî li herema me Tirkiya me zor baş nebû. Lê êmin baş bû bi rastî. Wê demê ji ber wê yekê jî teklîfekî wisa hat. Yani radyo xwedî radyo ji hevalê birayê min bû. Xwest ku ez bêjartî bikim di radyoyê de bi vê rengî min dest pê kir û heta niha wisa berdewam kir ama nêzîkî 12 sal jî di çapemeniyê medyayên Kurdî de ez hem bêjartî dikim hem nûçe gihantî peyamnêrî dikim. Yani wekî dijî di rojname û em bêjin di malpera de jî min gelek cara hem nûçe hem jî wek quncik nivîskî min kar kiriye. Yani bu kurtasiye ez dikarim wisa bêjim. Yani gelek kanalên hem Kurdî hem Tirkî de min gelek bername çêkirine min amedekariyên bernameyê jî kiriye. Hê jî kara berdewam dikim. Wisa bêjim. Ez yani ez bawerim temaşevanên Kurd bêtir alî televizyonê nas dikin. Te gelek televizyona jî de yani peyamnêrî kir û tu programê dokumenter çê dikî. Yani heta wextekê dem û dewran te çêkir û yani tu gelekî bala te ne tenê ser nûçeya ye. Tu belgesela dokumentera jî çêdikî ew eleqa te ew yani çi enteresa te baldariya te ji kû de hat? Bi rastî ez jî dîrokê yani dîrok û em bêjin xaka erdnigariya Kurdistanê zor hez dikim. Gelek ciyên dîrokî jî hene ji ber wê yekê jî min xwest ku hinek temaşevanên me yên halê hazir anha tu jî zanî ku ez li nûnerê Kurdistan TV Tirkiyê me yani Amedê me
بس من نخواست تاني از نوچه işte amade bikim و جبو تماشاوانا ري bikim مخواست هناك وسا بلغه فيلمين كرد جي amade bikim وك دوكومانتار وك مگوت جي ان دي رو که از دم ناسين شخصيتين كو سا نافدارن دنوا گلمه سرجيانا وان من وك برنامه كي دمو دوران من تشيكر حتى ما بتراجي ما تشيكر يعني من دخلت هناك او شخصيتين كو دوزا كردستان ده هناك كار كرنا ايكو نافي وانا هاتي بيستن هبون مخواست كو برهنك وانا جي گلمه ناس بك جبروي كي وك بيوغرافي بو او برنامجي منها ويا داي سكناندن بروجي جدن هي نها البرمن ازيدي سا يعني وك ام بجن چاندو kültüra mea kurda بدم ناسين برنامه که نها آماده دکم و پروژه که دستم دی. بله از زانم گو مثلا تل سر ام بیجن موریا کوبا نسیبین دبستانا پیشی انیورسیتا پیشی تل سر و پروگرام چیک تسر داره باجاری می قدیم تچیکل سر روحای الحرانه او مالی گوش حرگه چی بون تسر واج چیکرین و قلت تشتدي تچیکرینه يعني او هلفاته او زي بيجم انترساته تشد خوازه يعني بوانا تشد خوازه مثلا کیجا پیامی بده کردا يعني كرد مثلا تاريخ اخويا ديروك اخو باش نزانن يا قهنا ديني هلبت تشتق دليته هي نولو يعني از سبيجم يعني بتايبت نفشي انه براستي يعني وك ام هردم مثلا ام بحث زمان دكن ام دبيجن نفشي انه اشتئدي قدي الزمان خدرناكه قدي ديروكا خوجي درناكه يعني يانجي ام بيجن كن هايدارنينا يعني نزان الكدري الكجان باجاري باجاروكي چه هيا ايكو لوي دري مساج يان كرنا ام بيجن كو يعني چكرنا چه هشتنا دوخه چه برمايين وان هنا اذ خوازم هناك جي وان بگينم نفشينو جالي كي بجي از بخوجي فيرد بم براستي يعني نكو از بستنجبو تماشيوانا يعني افكار هذيك از بخوازم از بخوجي فير بم يعني از تمسلام چون مور يعقوب لنسيبيني يعني ديرا مور يعقوب من بيستبو ليه من نديتبو يعني بصايا تمسلام چون مدي ما بلغ فيلم او درجه چيكر يعني افتشتكي زور باش بو وقالك هات عجباندن جي هات تماشفكرن جي وقت قلت مثلا آلية حراني يعني تشتكي هيكو از دخازم ياج بيج مثلا هنا كاس او برنامج تماشا كريه يعني او خانين كومتنا حري هاتنا چيكرن قلتن كچما مثلا خلكي ودري اشت او هي بيبينا چما بزمان كردينه كريه خلكي حراني تزانين كو عربن يعني عربن تركيجي زانبون لي من نخواس مساحه بيبين اخو بالتركي بكم كردين زانبون من نخواس بالتركيجي بكم مقود خلكي فيدر عرب برا بزمان اخو باخ بس تاني ما ترجمه كر يعني ترجمه كردي كر لتشتك قالك خوش دركت هولي راستيجي يعني بصاله اللي ودري خلق هاتي جيايه كولتورو چاندوان مجي ناسكر يعني بس أنا نوك خاكا عربا يعني أو در خاكا نوا عردنگاريا كردستان ده من خواست كو أف يك شيء أم بدن وك پیامه كي يعني سودا خانم يعني أم حمزانن قول كردستاني عرب جهنه يعني ام زانن گو مثلا ارمني جهنه ام زانن گو سورياني هنا يعني وقتها قمرو قال وابك بزماني وارا باخذه بقى من نه يعني تشتكي قال لك نورمال وقال لك تشكي اما من ندجي زماننا يعني قال لك جاري ام ديفيجن ام واب هبره جيانا من زماني واجي اوجي برا كردي فير ببن امجي كارن زماني وافير ببن وفي هواي ام هبره بيجي ما نولو بله راسته وقت قلت كلام بكتم بيش لا وقت قلت يعني قال لك قال لي بدري هنا وام بيك بدجين يعني من قاس هم كولتورا وانا هم كولتورا ميا يعني بهاف دوره قبلي هاو بويا مقاس كان وانا نشان بدن هناكي اري و از باش دیسا زانم گو مثلا روزنامه‌گریه کردی ده يعني زمانك ستاندرد تونه ولو بحنكي جار ناز دبيجم
وقتا گود جبر وی کرونا اف نخوشیا گون ها درکتیه هنک دبی جاد نویسین دبی جرونا هنک دبیجن کرونا اگر تو کردیا و باش بکا دبیجن هنک جی قا دبیجن کرونا يعني تخيل اخو بدي وقال لك تشتيدن قوتين يدن تجاه يدن هنا مثلا فيروس هذا بيجن فيروس يعني تري دكن وقت كك شرفخان آلية روجوای کردستان وایروس پر بکارتینه يعني هم شما باكوري فيروس ديشن يعني باشوري وایروس و ویروس تبلیغ هفدکن يعني ستاندارد بونه نکتونه يعني ستاندارد باش علی زمان کنه امجی دخوازن کو yani برای چه ببینه ها مثلا تو زانی دگلک مالپر و روزنامه‌ان ده herkes لگوری خود نسینه yani herkes به کردی خود نسینه به دوکا خود نسینه ایجا دلان و مده هنک پرسکرک جارنا درد که yani امجی هف دو جارنا yani ام فهم دکن نکو ام فهم نکن لیدی ساجی امجی هف دو دپرسن یعنی ام سر هف دو وسا iddia دکن کو ام دبیجن یا من راسته ایدید بچی یمن راسته yani گوتنیم راسته پیوی کو از بکارتینم راسته yani راست بونینه همی راسته لی standartık tüneye yani hem Ali nivisandine ve hem Ali axaftine ve yani devlement buna zaman helbet mesela da Arabiye deji yani hem zanın ko hemi peyftin kar anıya jbo em bejin kalemeki gelek nafheye penus yani jbo penus ki gelek nafheye لی standartı heba ve baştırba yani bir taybet aliye bejin yani nivisandın ve bir taybet tu bu kuş edinestini tu başsani yani bir taybet de rojnameye de em dibinun ki mesela nüçeggihane ke cuda nivisandiye nüçeggihane ke den ya da editörü ve malperi cuda nivisan diye yani ev jiş bu med bir problem psikolojik hem ji bu xwendevana de bir problem hem ji aliye kanala ve ji yani aliye televizyon ve ji bu temaşevana ji gelek carat de bir problem mesela az xwazim disa minakek bidim na wek mi got az kanaleki başvuru Kürdistan'da de az kar dikim yani Kürdistan TV'ye cara az mesela li gorî xwe hinek peyva bikartînim îca hevalêmên biraderên başvur fêm nakin yani ji carcara ez wan fêm nakim îca em ji hev du dipirsin yani em çîrok zanin çi ye lê bes wek peyv tu derxînî yani niha mesela cin zaravayê soranî ê ku zane ji me tê nagîn jî yani şu xweza tê dibêjin ji kak em tê nagîn سەودا ئەو پرسگرێک هەیە ez gel teme ez berê de dizanim bu mesela bêjin kurmancî û soranî ya jî kurmanciya jorî û ajêrî heta niha gelek wara de nexwestine hevdû fêm jî bikin yani ez karim vê nabêjim yani bêgo mübalağa yani bêgo pêşdarazîn ya wilo yani kurmanc bêtir dixwazin sorana fêm bikin lê gelek carî hevalê soran ya jî Kurdê me got soranî daxivin wilo hema dibê badînî û sera derbas dibin nizanim weşangeriya xwe jî de pêr gîvî jî şî bû tu nebû ez naçe dikim tu zanî ez hemî peyva bikartînim yani di nûçeyekê xwe de wexta ez tekstekê dinivîsim misal ez dibêjim ez li ciyekê ez dibêjim axaftin li ciyekê dibêjim xeberdan li ciyekê dibêjim işte axaftin filan yani ji bo ku ki ew nûçe godar bike bira fêm yani bi taybet jî mesela peyvê ku ez bikartînim tu bi xwe jî baş zanî yani di dokumentarê min de tu dibînî peyvên zelal û fesî û sivik yani ji bo ku ev tiştê ku em çê dikin bira vala neçe bira herkes fêm bike çi qas zelal be ziman çi qas fesî be ew qas tê fêm kirin ez di wê baweriyê de me ji ber wêkê jî ez peyvên sivik bikartînim di nava xelkê de çi tê gotin ez wê bikartînim yani naştînim tu zanî kekşirefan yani illa işte ew tiştê ku di nava xelkê de jî işte belav bûye cana mesela di warê hevpêvîna de jî em problem dijîn dibînin yani psikolojik em dijîn di nava xelkê de dibêje ku ez Kurdiya min têrê nake ez peyvên akademîk nizanim yani ev tişta jî derketiye holê akademîk ew jî ne tiştekî rast e yani ne
Yani çawana rastı, nana çawana rastı mine. Çawana rastı em jevra bejin. Yani Kurdi baş nizane وقت کردی آخوید به اکادمیک علاقه به اکادمیک تونه او کردی بخوا باش فهم ناکه او بهتر او کسی ولو یعنی مرو کار بیجه ترکمنجی د پیون ترکی دخنا yani زمانی که ولو تکل هب د پیون جا وقتا گفت کردیه که فصیح د پیون به اف کردی اکادمیک نه خیر اکادمیک شتنه yani evlek emli Bakur Kürdistan'ı em qala Bakur dikin qala Bakur dikin Bakur Kürdistan'ı ev problem heye hatta naha وسا عادتك نوجي دركتية ايكو كرمانجي نزانه به دبيجي ازازام جور دخواز يعني خو بفلتينه اجاز بيجم كولا ام بزازاكي جي بزاراواي زازاكي جي ام هبيفين ادكن tam دناو دديم يعني ودمي اداد بيجي ولا ديام كرد يا جباوي مكرد لي از بخون نزانه ناغو سريده بيجه ولا از نزانم سبب کوی لی وقتا گود بیاز زازام از کرمانجی فهم ناکم او نگل کی yani gerek ne ulu be yani ba amin mero çıkasa rastiya xo fهم bike çıkasa mero rastiya xo fهم bike ul goravi gav babije mero bitir garip peş keve ma zazay me kurmanci me ya ji soran me ya ki de bela vaqti go bu xaz zamanı xo fهم be bawer bike az bawer nakim hawcadariya çend ma زیادتر هبه چند ما تو zaman بنا يعني ببورة تزاني مشترك قد بينها من بالتركي من روجنا جري ذكر يعني ده ما قد خبو للتركي أفضل سالة مثلا كاري روجنا جري كردي مجل وقتكم من دست بكر من زيادة مثلا نزاني بو بخينم يعني جي إشته زيادة بنفسينم ليه من بخو تكيك شاب كردورة يعني هجر تبو خازي براستي يعني كردي شابكر نه من بكردي شابكر بله من بكردي شابكر يعني ما بفهمنا يعني تبو خازي تشتكي يعني بدس بخي فهول بدي تو سدس سرب كاري يعني افهم بو على زمان هم جو على كار دبيت زوري بدا يعني حكي زوري بدا خو ما ولو وك تريب البا ولو ميتافور تشبيه كيد بترالي بغداد يعني يجو خلبن دارك يفضلنا وببرا زماني كردي بيم تشينا به دبيت زماني كردي في زماني كردي ام لجي خورون وام بيجن كوتشما زمان پیش ناكبه دبي كنت هول بدي يعني تهول ندي تشتكي نكي تو çalakil darnaki تو تشتكي نفسين نخويني يعني جي پیشنيار نكي işte برنامه پیشکش نکی yani civina Türkçe ki bizmane Kurdi evet peş nekeve mesela bisaya azkarım bejim bisaya kanalen başure Kürdistan'ı zamanı siyasete cihat koyardım o mesela Bakur yani bizorame mesela hevalimeyin siyaset medar az naxwazim nava bejim em zore didin wan waqta ku em diçin ji bo daxuyanê ke em zorê didin wan ku bira Kurdî jî daxuyaniya xwe pêşkeş kirin ev jî rastî ji bisaya kanalên Başûra Kurdistanê ev yek pêk hat rast Sevda Hanım mesela bejin di standardekirina ziman de tu bêje ya kanalê me mesela tiştê gotinê cihêb kartîn têgehê cihêb kartîn baş di nav xwe de di nava xwe de di Bakurê Kurdistanê di nava xwe de mesela weşangerê me ego televizyonê datkevin taybet ve di nav xwe de mesela bejin pêwendiyek ya jî em bêjin komîtek ya jî em bêjin lijneyek tiştek ave kiriye got mesela tecrübe xwe hev biguherin ji hev re bêjin min ev vê gotinê vê kelimeyên wilo kar bînin baştir e pêwendiyê ve wilo hene mesela ev tiştana çawa kengî bi taybet çêbû mesela ez dikarim bêjim wek mînakekê didemekê nêz de çêbû hinek partî hatin damezrandin hûn zanin yani ji bo wan navên wan partiya min nava xwe de hinekî münaqeşe kir yani me niqaş kir me got ka em çi bêjin ew ê rûne yani wekî ku çawa nivîskar di nava xwe de hinek tişta zimanzan işte daxivin münaqeşe dikin yani ez dikarim bêjim ne bi her kesî lê ew hevalê ku hinek nêzî min in em bi wan re em rûniştin me got em ê çi nava lêkin cana yani danûstendinê me bi vê rengî çê dibin yani tu zanî ez bi xwe hem cigira serokê komeleyên rojnamegerên ê herêmê me
yani tekliyemiş berveye ki hinek buwan re jî baş e. Carna ez Rojnamevan ciwan re dipirsim te jî baş ew e. jî ji min dipirsin. Belê, yani bi tu kesî re tu problemê min nîne. Tekliyê min zor baş in. Hem hevalê me yên di çepemeniên Tirkî de dixebitim buwan re jî yani tekliya min baş e. Ku bi Kurdî bi Kurdî re mijûl dibin buwan re dişuxulin jî buwan re jî baş e. Em carna danûstandinê bi hev re dikin li ser hinek peyvan. Yani ji bo Mesela ku mesela birayek be. kîja peyv mesela. Ew peyvê ku hûn li ser nîqaş dikin wel hev kiriye. Mesela Mesela partiyekî wek min got yani partiyekî nû hatibû damezran. Yani ez navbêjim herhalde problem na nîne. xeb nakê na. Bêje kerem ke. Mesela ji bo Gelecek Partisi yani tu Evet. zanî başûr dibêjî paşverû em paşverû. Yani ev tiştane ji dil gelme problem. Erê yani Yani partiya pêşeroj ya a paşeroj. Ev naqişe ev e ne? erê. Yani me got em bêjin paşeroj, peşeroj yani em çi bêjin? Yani di ser Erê. vê yekê jî mesela me münaqeşe kir. Heta min bi xwe ji hinek nivîskar jî min pirsî bi xwe. Min got ka em çi bêjin baştir e? Îca biraderên me yên ê başûr jî mesela ez di nûçeyê xwe de peşeroj dinivîsim, ew dibe paşeroj. Yani ew jî yani wexta bêjer işte pêşkeş dike ew dibe paşeroj. Yani Yani ji wê yani aliyê jî hinek problemê me dibe. baş. Yani îro li Bakurê Kurdistanê Kurmanc tiştê ez anim ji yani mesela bêjin dibêje pêşeroj. Hı hı, Eh, hı hı. Yani pêşeroj dibêje ne yani gerek wiha bêje na heger ew bixwazin zimanê me biguherin ya jî gotinê me biguherin nizanim. Belê. Belê. Yani bi vê rengî hinek münaqeşeyên me danûstandinê me wek min got çê dibe di warê ne tenê ji aliyê ziman ve di warê rojnamegeriyê de jî Belê. alîkariya hev du dikin bi rastî yani hevalê me yên ê Rûdawê hevalê me yên ê Kurdistan 24 berê niha War TV hebû nizanim ev kanalên ê başûr ez dijmêrim. Yani bu wan re Belê. têkiliya me baş e. Belê. Ji aliyê yani di nûçeya de jî em alîkariya hev dikin yani her çi qas em rojnameger jî bibin yani rojnamegerî bê alî ye ev yek divê ku em deynin aliyekê lê em Belê. Kurd in. Evet. Otomatik dibêjin ya otomatik em dibin aliyek. Yani ji ber wê yekê jî hinek di nûçeya de jî nêzîkbûna me cuda dibe. Yani Başê çi qas Sevda Hanım. me were em hestê xwe bika yani hestê xwe li paş xwe dihêlin. Belê Yani hewlê ez tişkî ji te re bêjim. Niha ev çend salê dawî di pirsa ziman de hewldanek heye. Kurtên cem hevdû wek niv de xwedî di zimanê xwe derdikevin dixwazin yani terîb kemanî pirsa ziman bêtir pirsa ziman bêtir têkeve rojevê. Ev bixwe ez yani çi alîkariya we rojnamevana dike nake ya hûn vê çawa dinirxînin. Ev mesela baldariya Kurdê Bakur li ser mesela ziman. Mesela gelek carî însanê got nikarîbûn bihat cem hevdû jî biriya em ê bêjin platforma zimanê Kurdî û niha hinek hewldanê dijî hene hatin cem hev ev çi peyamê dide Kurda li gora te? bi rastî wexta ku yani tu bi xwe jî berdevkî platformeyê wexta ku ev em bêjin proje hatibû rojevê ez bi xwe gelekî kêfxweş bûm. Min got ku cara yekem ku siyasetmedar gihîştin hevdû siyasetmedarên me yên em bêjin ê Bakur gihîştin hevdû ser mijarekê ew jî ziman bû. Lê me dît ku ew jî perçe dibe yani hêviyek dabû me yani me bi rastî me got işte ew ê gelek xebat bê meşandin û tê meşandin jî ne ku nayên meşandin lê hinek alî hene ku yani dixwazin sankî ev yekîtiya xera bikin. Tu zanî hinek civîn jî li Amedê çêbûn yani hinek em bêjin wek komxebatê hate kirin heta ez bi xwe jî beşdar bûm wek di beşa rojnamegeriyê de lê tu tiştekî encamekê derneket tolê. Bes tenê em axaftin. Yani bi axaftinê em nagihîjin tu ciya. Yani divê ku erê meriv yani danûstandinekê bike fikr û ramanê xwe bi hevdû re parve bike lê divê ku gav bê avêtin.
بله دوی مرو داخواز خوشی بکه یک یعنی وقتا گو داخواز نه یک بن استقلال بن تشخص بخبت شيء بمعنى ده يعني يكوي يالد خراب كه ويك جاليد ده خراب كه بس او داخوازه جو مد بلاتفورما زمان ده تثبيت كرن ايجو بدو مجي تين وانا دوباره دكن يعني تشتكي انه لا زياده نكرن بس تزان شما حوجه داري كله تشي بو مثلا خجيب كن بس سودا خانم ام نهاي جا از تخازم برسكي وقت جن شتبك نها قالك جاري ام دبيجن زمان دايكي و ايرو ام دبينين جو يعني زمان دايكي نوق دما بريه اي من دما مده ديام كردي برداخبي مالباتا بهم كردي بهرداخبي ودردورا ما جيولو بو بس نها دايكي نها قالك جوا ام نبيجن حمه زاروكي خود دسبيك ده تركي داخل يعني زمان دايكي دبا يعني حتى دبرك دبا زمان تركي دفرده مرود كاره شبكه يعني جن رولا وينا مرود شاوا مثلا بيجن تري قال دبيجن يا محمد شتي خصتو جنيه ام دبيجن زمان دايكي وغرك جن ولو بك ما باش بابنا ندوي مالي ده برا ندوي مالي ده يعني دور ده المساله شاوا ديناري تو شاوا تماشيت المساله يعني وقت قلت براستي باري دايكا زيده يلي زلام جيدي وكو ميرجي جريك علي كاريا دايكا بكو وقت اني زمان مثلا دو وقت مدى جي يعني رحمتي ديامن قد تركي نزاني بو بس هيا وي اف زمان يعني وقت مراتك القلمة ما اللي نفشي انو نا بيفن دوي واردة از جانا روجنم يعني ام روجنمه‌گر جی رخنه دکم چونکی روجنمه‌گر چاوین حقیقتا جواتیه يعني دجوی آری مثلا د kanalên min ام بيجن اي كردي ده يعني د چاپمنيا كردي ده جبو کو يعني نفشي نو يا جزاروك فيري işte زماني خو يا جي برنامين بزماني خو تماشا بك لغوري وان تو تشتكتنيه يعني ايكو هنجي همي işte greda siyaset diye yani siyaset zarok siyaseti çi filmke yani jeralistikla yani lgora deruniya zaroka lgora embejin baldariya wa lgora embejin pewendiye wa sosyal zede programı ulo zede em dibejin belki yani bize habhane ama terenak yani terenak yani dibe mesela dibe waşangeriya me televizyonun me emedi habiki hoş mesela yani siyaset cibara hebeli çeki çte diji yani kültür u embejin zaman u dirok u azbejim hatta film u galet işte u haji gerek heben jboge bala insana bekşandı ne بله اجي وياد بيجم يعني ديفيكو هناك برنامج نوسا بالا وان بكشينه ديفيكو ام تشي بكن اجي كيماسيا تشابمني منه يعني ابجي نسوجي يعني نتنه سوجي خديه ام بيجن va kanalunu روجنامه يعني او هوالين كنت دنافا وان كاري ده مجول دبن ديفيكو او جي هناكي وسا يعني جدل كاري خو بكن وقتا كو جدل بكن اي بخوازن كو الزمان پیش بكبه زمان yani ser bikeve em bêjin ku ji alîkariyê ve divê ku ew jî xebatekê bimeşînin lê em wisa nakin em piranî em hevdû rexne dikin pêşniyar tune bêtir rexne heye yani niha jî ez bi xwe jî rexne dikim xwe rexne dikim yani çima mesela bernameyekê wisa çan yani zêdetir ser çanda kültûra me ser ziman em çima tiştekî yani ser edebiyata me ez çima çê nakim ji Bakur yani hin cara mesela derfetê me çê dibin hin cara jî çê nabin yani ji wê aliyê ez bi xwe jî jinim ji ber wê bar bira herkes nedister tenê ser milê dayika bira zilam bi xwe jî alîkariya jina bikin yani heger li mat Kurdî nepeyve dayîk tenê bipeyvî jî ew ziman yani rojek were jî ew ê biçe naz yani jiyan hevbeşe wextê got malbatekê debe yani bav jî û bira jî û zarok jî û dê jî û pûç jî gerek biryara xwe bidin û alîkariya hevdû bikin yani nabe got tenê tu bêje wela zimanê dayîkê û gerek dayîk tenê dayîk rast e barê wa giran e bes ba min gerek em alîkariya hevdû bikin û pirsa ziman tenê nebin
باشه سوالك چی حواله کی کریه از خودم اشترا بجم دبی کیجا پارتی سیاسی کردا داخویانی خوب کردی نادن تو کارید ورده تشتکی ببیجی مثلا پارتی کردا کیجا جوانا حتی نه مثلا داخویانی خوب کردی ندانه از باور ما حوالی که پرسی زانه لی بس دی ساجی از او سبجم بریا 4-5 ساله حتی نهاجی هدف مثال از کارم بیجم یعنی ام دچین جبو شوپاندنا داخویانی وان به ترکی دست پیدا که حتی کو ام بیجم کو کرم آقا هندکارم به کردی جی یعنی داخویانی بدن و دمی به کردی ده باشه نه هدف من ناف دا لی yani az mecburum çünkü eftiştayım hertim dibinin براستیجی yani van belki salin daviye heneke jüve aliye baş buna yani beriko embejin ev edi daha kurdi bu xud edin yani نانا ده هدف نا پلاتفورما مجديه او دا خوازي ميغو هنجي حما واجي مذكريه يعني جركم سياسه بكردي بكن جوار ده yani yani mesela berina megelek cera psikolojik mecya yani beriya 4-5 sala disa yani de daxuyaniye ki de Türkiye'den peşi bir Türkiye'den pişti Türkiye me Kurdi xwas ve çağı ev çapmenin Türkiye hemiz salon derketin yani eyvan derketin derve maki xugirtin u derketin derve bestani سه مایکین باشور کردستانی من جبوان جبوکو کردی داخویانی بیداین لیوی داری من هنک بوارا من مناقشه کر yani مشارکر مگو اگر هند دست بکی ده هم به کردی بدن اف چاپمینین ترکیه مجبورن لیوی داری بمینن مایکی خو اوین هل نگرن اویل بندا و بسکنن که هم کردی خلاص کر اون به ترکی جی بدن لوقتا كنت دسبك ده تدن او دتشل سودا داوي دوی مسئله ده نه قال لك هوال ولو سوال دشينن از اشترى بيجم herkes زانه به چيش چاوايه ki حوجنا ki em dvirde mesela tek evin mesela hani kaval de bima efendim partiya me navi partiya xod bejin işte ma kengi me Türkiye'de xuyani dane falan yani herkes rastiya kurda dizane yani herkes rastiya kuzane ma mesela yek bir yek emkarın navi partiya bejin vedere yani havce jina yani bestani me bahsa partiya kirle saziye meji usane saziye sivil usane yani ev psikolojik bakro kursane tujme beter zane ne hat de platforma kurdi de cihdigiri saziye sivil kijan ku kurdi da yani xudedin ek dedin belki yek dedine yani evji bitilya em dikarın bijmerin evji ne ku Türkiye Kurdi dedin em wan mecbur dikin ku Kurdi jî bidin em ji wan re dibêjin baş mesela hat film kirin em mesela hat film kirin em wênan ha bêlin ez tişkî dîş te pirsin gelek programê xwe de programê ku te televizyona çêkirin te bi hevalê kesê navdar re programê dûr û dirêj çêkirin yek ji va rehmetî Saîd Yûsuf Saîd Yûsuf erê hevalekî me dostekî minî pir baş bû te jî ew baş nas dikir ew pêwendiye te Saîd Yûsuf re çawa çêbûn em terî vê münasebetê em wî jî bîr bînin xizmetekî gelek mezin ji muzîka Kurdî re ji helbesta Kurdî re kir em vê şiklê wîna bîr bînin lê ez dixwazim tu pêwendiyê xwe bipêre yani em mecbab û kala de ew nas dikir hîn yani wexta ku em li Rojava bûn dihat cem me li Swêd dibû mêvanê me li Nisêbînê gelek carî bû mêvanê me pêwendiyê te wî çilo çêbûn ez dixwazim tu wir de hinkî ji me tişnabî وقت قلت من بقالك هسارة من برنامج شكر لي هاري زيادة إيكو كيف عم نجير دهات إيكو زيادة من إيشانجي سعيد يوسف براستي من جمجوي يعني من ستراني وقودار ذكر لي قسمت بوكو روجاكي ببي ميواني من كوريوي ناس تكر زورو تناستكر أبي كوجي جير دشينم و من زورو ناس تكر مج زورو را پیامک گری کرم گو از خازم باوی تبکم میوان هگر تو آل کاریامو بکی براستی از پردخواست ولی جامیر من نشکاند
Bu Alikar و سعید یوسف هات برنامه من بله ما برنامه که پاش و تیر و تجه ما به هف دوره پیشکش کرد گلک سترانه خوش جبوت تماشاوان این ما گوت لی تشتی که من گلک ایشاند yani o birani nekil gel min ma jime pir hez dikir yani jime zêde ji min hez kir min jî pir hez dikir ji ber ku hatibû yani ji Lübnanê wê çaxê hatibû Tirkiye min xwest ez jê re alîkariyekê bikim min pêşniyar ji bo wê demê berpirsênê televizyonê min ji wan re bir min got ev hunermendekî wisa ye rewşa hunermendê me jî tu zanî yani ne başin zêde ji aliya yani aborî ve min got em ê ji re bernameyekê amade bikin 13 Ola ew jî qebûl kirin me tiştekî wisa çêkir min çêkertiya bername wî jî kir îca di nava bernameyê de gelek yani sohbeta me çê dibû pir çê dibû hinek pêkenok ji mir digot hinek çîroka ji mir digot gotinekê got min pir êşan got sevda got ka sernavê min navendekê veke min got mamoste bibarûn min got ez nexwedî Kurdistanım derfetek binê wisa tûneyê ku ez ji navendekê got piştî ku ez bimirim sernavê min tu tiştek çê nekin ha got bêqîmet e yani ev min pir êşand yani niha jî heger derfeta min heba minê navendek sernavê min ê bide damezrandin lê ji vir biriya we ji bo rayedarên êmezinên me ez ji wan rica dikim sernavê bire navendekî çandî vekin yani çi li Bakur dibe çi li Rojava dibe li Başûr dibe ferq nake ama bire sernavê navendekî hebe berê pêwendiyê wî jî Bakur re gelekî baş bûn ez malbata we jî baş nas dikim diya wî jî ez dizanim bavê wî jî dizanim însanê Bakurî bûn bixwe helbet yani wexta got tiştek bibe li Bakur mero dikarê sernavê wî navendekî veke û wîna çîk bike yani pir biborin na rica dikim me besta min ne ew bû got yani ez behsa wî çiqas tê kirin ez pir yani xemgîn dibim yani ême dizanî sevda min çi dixwest yani ew helbesta ku yani wek bavê xwe min dihesiband yani belê ez te fêm dikim zanî ême bêtir ber ku ême pê re mane em bi hev re mane û em ji derdora me ye bêtir ew kesê me ku li deverê dinî herêmê dinî Kurdistanê ne yani ew tarza wî şiklê ku mesela hestê xwe tanîn ziman mesela bêjin ser evînê li ser em bêjin welatperweriyê li ser gelek tişta dixwest ku wê bêtir em sohbet bikin lê xuyaye em çûn deverê din tişpê naye min bîst rojan li gel hevdûman yani me wexta ku me ew bername dikişan lê çiqas daha Tirkî ya jî ne daha Tirkî ji Lübnanê li Almanya ve salên dawî li Almanya bûşixa tim bimir dike tekiliye û carna mesela hinek peyvajê digot sernavê min jî helbestek jî nivîsandî ew jî bi destnivîsê xwe nivîsandî gel xwe iştê min got heger rojekê rastî jî sernavê na maqam çê nekir destaniya me wisa nivîsand ser kazê heta digot goka tu binivîsînim got na aşta peynûs aşta qelem min got tu bi destê xwe binivîsî ew bi xwe bi destê ji alî bû ji wî alî de ji alî got hesta û fikra bîne ziman bi rastî pir cihatî bû ew zimanê got bikartîne jî yani zimanekî gelek tije hest e evîndarî ye ez ji te re bêjim zane tişta tarîf bike zane tişta tahrîf bike zane li hev bîne tu zanî ji xwe hunermendî ew e ma
راستی ما مستوی چاقی مثلا وقتا ما برنامه دکشان تا جالی زمان و گود جانا مخوش بیر دکر از کت ما بلز از کت من نفس استودیو yani mevanevicilik bu من خواست برابن از صورت وام بگرم مخوش بیر دکر همه مدگو ما مسترانه با از تبش دگو تیم مکشیل حنه که خوش بمردکر دگو کچی پیوار راست بیشه که برنش چجیه کیدن yani zaman gibi bu sayı rastış. Öyle rast. Na zaman ki per hostayıp kartani. He per zelal yani zelal zamani. Bu nefsavici geleki sosyal bu insanı ki sosyal bu. Bu gelek havale di mesela Said Yusuf jbergo ne navmede em servidi peyvin. Gelek havale meydici hejahane bu mesela vakti xoda ev rumeta go lazım bu deditin محمد شيخ وبقر حتى محمود عزيز ايمي كردي رجاباز بحثواتكم وقال لك دنك بيجي دن هنا اوجي ايمابون اوجي فقيره قر التحليه ده جنام مباركين لسعيد دمك نزيك دبو يعني نزو دبو بينها شد ما هيك مش برولو مقصد قلاوينا بكن لازم قلت بريندار جيرات بروجرام شكرنا ولا بله من بقول لك هنرمن دين ما نويسكارين ما من بقالك من برنامج شكلي هر یک جبو من بو دبستانك تزاني ما مسته جالي هم زمان و هم جالي يعني تجوانا فيري كرديتي يجيبونه ولو سدي برو فيري يعني بريا يعني هنرمن دا نويسكارا وجوانا مرو فيري كرديه كي قالك باشي دبا كرديه كي راسنجي دبا نوسا جسبر يعني siyasetmedarê me rojnamevanê me gerek pêwendiyê xwe bi hunermenda re bi nivîskara re deynin çi qase ew pêwendî xurt be zimanê me ro hestê me ro fikrê me ro bêtir zelal dibin bêtir eş ku zanim yani bêtir berhev dibe tukarî bêtir wate bide tiştê got dibin belê mesela min ji aliyê em bêjin Êrîwanê min kesekî nekiribû mêvan Aska Kadir ve çağı Almanya hat. Mesela o deng bejeki radyo Erivanê bu. Gelek kefam jir hat. Mesela gelek kefam ji Kurdiya wî re hat. Kurdiya wî çiqas xweş bû. Yani meriv hema dixwaz ku meriv godar bike. Hene kes hene ser meriva bandor dike. Yani meriv dixwaze ku wekî wan baxfe. Yani ji aliyê ziman ve gelekî zelal bû. Yani dikarê rojnamegeriye de ama bêje min gelek sara hevpeyvîn kiriye me hevdûnas kiriye min ji her yekê ya jî min peyvek girtiye berê niha mesela eger min ev kara nekire bes tenê Kurdiya min nav malê bû yani bi rehmetî diya min re bû min belkî êbotiya min fêm nekire yani min fêm nedikir jî ewlê hêdî ana êdî em hemî zaravayên Kurdî em fêm dikin. Her çiqas em nikarbin baxifin jî lê em fêm dikin. Ya girîng jî ji xweza tê ew e herkes bira bi zaravayê xwe baxife lê em ji hev dû fêm dikin. Bi herkes bira bi devê xwe baxife lê em ji hev dû fêm dikin. Dikarê rojnamegeriyê de jî mamoste ez dîsa bi nû xêz dikin divê ku zimanekî wisa standard hebe. Yani bu bir paydaş bu nivîsandin ê bêjim. Debokê me heremî divê mero pêwendiyê xwe hema alî re deyne. Serhedê be ez ê bêjim li aliyê Dêrsim û ew xeta Xwêdekê be aliyê Botan be aliyê mesela bêjin Mêrdînê Diyarbekir yani Xerza be kûî de be yani ew debokê ku heremî tên peyvantin koka wa sedî not û pênc yekê xwe tenê şiklê ku pê gotina xwe dibêjin yani şiklê ku gotina xwe pê dibêjin melodiya wa ez ê ji te bêjim yani dûr de guhertinê piçûcik hene lê em zû dibe em hevdû fêm nakin belê wala got hev godar bikin em hevdû baş fêm dikin yani êmî tê bîram wextê ku em Swêd bûn hevalê me soran cara pêşî me bihîstin bawer bidik bet ku bi zimanekî dî dipeyivin bes piştî mehkê duma me herî got heman zimane û bûyê hawayî mesela me hevdû fêm kir yani ev devokê me gol Bakurê Kurdistanê jî hene devokê ku heremî ne ez war dibêjin yani ew jî bi xwe re zengîniyek e yani ez bilim tarza xweş e yani bera hemû kes newek hebdû yani yek dengî yek nizanim çikî û yek nizam çi ne tiştekî rast e bera hebin
بس ام هفدو د بنگه ده ستاندارد بونا زمان ده هفدو فهم بکن برای من امی بهتر هناك فرتاكنا كيك شرفان از بینم وای تو دخوازی دوام بنارنك بالمسا برسينا ياك برسيه مديت تبيجي قالوا اف كنالين اي باشور يعني لتركيا جاء علي دولتي زختك دبينن يانا ايه دوات خنديه ده بكرتاسي جارجارة يعني نزيده لي جارجارة شيء ده مثلا ناوي كنالي من كردستانه سر لوگو يعمجي كردستان دنسينه ايكو نزانن يعني جبو كساز بيجم جبو شخصاز بيجم ايكو نزانن جارنا بيجن افچيه يعني وسا şaştımının vekiliye işte vekili hatiye nivsandın filan çünkü tuzani pek şahan kanalindin ne vekilini bestene mesela en bejin tipa wana iyi avli heye ve mesela kabis tuçar ya rudav yani eri leme vekiliye jber nave me gelek cara çi bejin red دخون يعني برنامج ما باش وقتا گو پیوندی ترکیه و جبو رفراندومی پیوندی ترکیه و باشوری کردستان خرابون جی زانه روداو جی کردستان 24 جی او ساتلات خود درخستن ساتي درخستن يعني او زحمتي هي انا او زحمتي هي هنا زحمتي جانا هي جانا تنيجي يعني ام جانا اكريتاجي دغرم يعني ام وياجي بيجن يعني جارجراجي دستور جبو هناك جهة تداين جارنا شي نايداين يعني او جي هناك بقريداي سياستها هر دو عالية نه بما قريداين ده باشه سودا خانم ام هدي داوية برنامجتين نظام از دبيجم صحبتك باش كرتو چه دبيجم ولا خوش بو امهم كنيان امهم قريان هر دو بهبرة يعني كانوا قريش بنا سودا خانم كانوا قري دس براكي هبن كان وقري دس براكي هبن حرتم دجاني ده كان نابه وحرتم قريجي نابه هر دو جيب هبره خوش وهر دو بهبره دبن وقتدار وقتا قمرو سعيد يوسف جوجنا بار كده موي بيرتينن تبك انك يمشي خركامه رحمه فدي تجاري القراوي يعني ما قالك انها بلكي نم سعيده حنك وقرف وتشتغل ما بهبره تكرن جونهاز بيجم وبصدا حوال يعني هم بكن هم بقرين ولو بكن إجا هگر تشکی گو تو لیزه دم کنم آبه ام پروگرام خود داوی بینن از گلک سپاس کم صحبته که برنامه که گلکی خوش بو براستی جی هیدارم کو کسی کو ما تماشا کرن جی جمع عجز نبون جبو وانجی بفایده بو یان جنبه جم کی خوشی ما تماشا کرن اسلام حرمتی خوش بو وانجی دشینم جبو تا جی گلک سپاس ترکتن جی جبو تا ايرو منو تم جيب هف غارت حرتم تبري سواز من برسي ايرو مش تبسي دبيشن بكرمانجي دبيشن دنيا بدوريه الدنيا بدوريه دباشا از سباسي سودا خانم دكم امي هفدو هي ببينن ديسا وتماشوانين هجا برنامج مي دي اتيري سيمر بداوي بو صحبتها ما از باور باش بو وهلبت قال لك هوال سؤال هذا برسن تماشبان سؤال هذا برسن يعني قال لك جي سؤال وكهبن اي مال فيديك درد من نبو ام تري بوليميك ولو نتجيدا بكن ارمان جمع ام مثلا كردي وزماني كردي وهنر وسياسه وهست وولاد باريزيا كردي دركبه بيش او تشتي تالينه باور بكن تالينه جبر ويكي از سباسي سودا خان جاري كديكم وسباسي وتماشبان اجدكم و إبارة وبخير به خوشی دادم.